Achomi Sultan Ahmed Nino T sees Gadangbe Muslim Council founder ke president. She told me you mean for national service me ha Gadangbe Muslim be bona fini mi mi wa. Uno Juno TV. Feel like ke Muslim ji me Islam chosi o me aka ono Juno. It's an no no me. Kaji afishe. Di mi ya fi no wo gbe okolo Islam ke ngbe kolo ni njila lo mi njila lete ni nkonno kenklen ono ji ono yo kan mene Gadangbe bi one TV station ni awulegbe ono ji ono wo fe wo no ni sani wo ka wo wala awomi wo nile awomi mona fi station amash ni heshi wo fe program ya bi UTV ji money ba cover ta flache kema kan yu etwi minta woni no ni fe ne bakma no sanima bulletwe ni ma yu etwi na kan no yo kama na nyibodro mo na ni nan no sanima monno mi ni ma wa ni ma twa mamash yo min pa fai Gadangbe bi fe ka wonu chuloy ka wonu ko yo wo de fio obo mo na ni wo ka wa station ko ni station adomoshi ko ni wo se ko fe nu ko na ba akakebo ake owie mo kokwa no wie mo ji ono ji ono